Jovana Stevanović, lijepo lice ove djevojčice donosi jednako lijepu i poput nje same pozitivnu priču. Iz više pravaca u jednoj tački presjecaju se ograničenje, mladost, upornost, nada, vještina i uspjesi, shvatanje i prihvatanje, prijateljstvo i jedinstvo. Nije dozvolila da je problemi s govorom i sluhom definišu i ograniče. Jovana se najbolje osjeća na nogometnom terenu, dok postiže golove njenu prirodnu stidljivost i skromnost zamjenjuje borbenost i istrajnost. Igračica je bijeljinskog Radnika i trenutno je s 25 pogodaka druga najbolja golgeterka u kadetskoj premijer ligi Bosne i Hercegovine, zbog čega je i postala članica ženske U16 selekcije Bosne i Hercegovine. Jovana je jedna izuzetno inteligentna, pametna djevojčica koja i pored svog hendikepa ne zaostaje u radu, u odnosu prema treninzima, nimalo za ostalim djevojkama. Izuzetno je talentovana, nadarena za fudbal, jedna je od najboljih igračica u našoj kadetskoj selekciji. Jovanino ograničenje, to što ne čuje poput vezivnog tkiva, učinilo je ovu grupu mladih sportistkinja još bližom, jedinstvenijom i spremnijom da pokažu kako nositi nacionalni dres, znači mnogo više od samih sportskih rezultata. Jovanine saigračice, trenerice, treneri kao i sama Jovana prošli su nekoliko časova učenja znakovnog jezika. Pa da, svi smo to htjeli da uradimo, da bi njoj pomogli, da bi njoj bilo lakše i bilo je mnogo zanimljivo. Imali smo 2 časa, 2 dana po 1 čas i učili smo slova na početku, poslije smo neka pitanja njoj da možemo postavljati, na primjer treba li ti nešto, da li te nešto boli, kad je trening i sve to, da bi njoj bilo što lakše i svi smo po nešto naučili i onda smo tako komunicirali s njom. Svi žele kvalitetniju komunikaciju sa Jovanom na terenu i van njega, ali to je ujedno i gesta gostoprimstva, prihvatanja i shvatanja, prijateljstva i jedinstva s početka ove priče. Jovanina želja je da jednom zaigra i u A selekciji Bosne i Hercegovine. Sigurni smo da će se hrabro nastaviti boriti za svoje snove.